Pilates vai pasar a ser pola mañá e aeróbic vai pasar a ser de 5 a 6 da tarde, vale? Pois veña, vamos a empezar que a última clase desta semana e vamos a corregir, poñernos de pé dereito primeiro, separar os pés a anchura dos ombros, vale? Pés dereitiños, paralelos, pernas estiradas, ombros abaixo, brazos sueltos, peito algo aberto, un pouquinho a barriguinha para dentro, e cuello estirado, pero non por adiante como teño ao contrario, por atrás, e miramos de frente, vale? E intentamos alinear todo o noso corpo. E sin perder a postura, vamos a empezar a facer o bloque de respiración como habitualmente, practicamos a respiración, activamos toda a musculatura e despois combinamos a respiración ca forma de respirar, ca activación da musculatura do core, máis os exercicios que toquen, en diferentes bloques, vale? Que irán, cada persona iráos facendo si pode, vale? Si non ten molestias, si non ten dolor, si lle vai ben, vale? Pois nada máis que a corregir postura, como sempre, e vamos a coller aire polo nariz, abrir ben esas costillas, hinchar ben o peito, vale? E soltar aire simplemente despaciño pola boca, canalizando o aire que nos leve algo de tempo, soltar o aire totalmente, vale? E collemos aire polo nariz e repetimos a mesma operación, collemos aire, inspiramos, abrimos ben esas costillas e que nos leve algo de tempo tamén coller aire. Soltamos aire despaciño pola boca hasta vaciar completamente todo o aire. Collemos aire de novo, hinchamos ben o peito e soltamos aire despaciño pola boca, vale? Que nos leve tempo, non facemos respiracións moi bruscas, collemos aire, brazos, peito, barrigiña, cuello, pés, rodillas, de frente, pés de frente, soltamos o aire despaciño pola boca, vale? Pois de novo, collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e soltamos o aire despaciño pola boca, que nem nos leve tempo soltar aire, vale? Volvemos a coller aire, hinchamos ben o peito e soltamos aire despaciño pola boca e repetímolo 2 veces máis. Soltamos aire despaciño pola boca, última. E fortalecemos os músculos respiratorios. E soltamos o aire despaciño, vale? Porque non basta só con coller aire polo nariz e soltalo pola boca, senón que cada vez que soltemos o aire pola boca hai que activar unha serie de músculos que temos na barriguinha, vale? Primeiro, facémolo por separado, son 3 e despois todo xunto, vale? O primeiro paso é coller aire polo nariz, abrir ben esas costillas, hinchar ben o peito, barrigiña ben apretada, mantemos a barrigiña apretada, aguantamos e soltamos o aire despaciño pola boca, mantendo a barriga hacia dentro, ombligo a espalda, para relajar a musculatura da barriga, volver a coller aire, hinchar ben o peito, abrir ben esas costillas, apretar o ombligo a espalda, manter apretado, soltar aire despaciño, sin desfacer postura, acordarse, vale? Relajamos a musculatura, collemos aire, hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas, apretamos o ombligo, mantémolo apretado, soltando aire despaciño pola boca, acordarse que non debemos soltar aire, deixamos, non debemos, esperamos, collemos aire, relajamos, mandemos a barrigiña apretada, empujamos, soltamos aire, que dicía que non debemos desfacer a postura, a alineación, vale? Soltar aire, mantémonos, a barrigiña ben apretada, soltando aire, para repetir últimas 2 veces máis, collemos aire, barrigiña ben para dentro apretada, mantemos e soltamos o aire despacio, vale? Relajamos e facemos a última.
ombligo a espalda, mantemos, apretamos e soltamos o aire despaciño, mantendo o ombligo apretado, repito, vale? Porque, olvidándonos de momento de meter o ombligo, de momento digo, e vamos a activar outra musculatura como se estuviéramos no baño facendo unha ligeira forza, empujamos, vale? Activamos unha musculatura profunda que nos dá estabilidade ao tronco, vale? E soltando aire cando debemos de activar, pero agora relajamos esa musculatura que acabamos de falar dela para coller aire pola nariz, empujamos como se estuviéramos, repito, no baño facendo unha ligeira forza, mantemos tenso e apretado, soltamos o aire despaciño pola boca. Para relajar esa musculatura e coller aire, apretar, aguantar, manter e soltar sin relajar hasta acabar de soltar todo o aire, vale? Relajamos, collemos aire, empujamos como estuviéramos, repito, no baño, mantendo unha ligeira forza, mantémonos, aguantamos e soltamos o aire despaciño, ombros abaixo, peito aberto, cuello estirado, pernas alineadas, pesa, apuntando na mesma dirección, vale? Relajamos musculatura para coller aire, empujamos, repito, como estuviéramos no baño, aguantamos, soltamos o aire despaciño pola boca para repetilo as últimas 2 veces. Relajamos, collemos aire, empujamos, mantemos e soltamos o aire despaciño, vale? Aguantamos e soltamos. Pola boca, Relajamos a musculatura, collemos aire polo nariz, mantemos empujando, aguantamos, apretando, soltamos o aire despaciño hasta vaciar completamente todo aí, vale? E agora centrámonos no mesmo mecanismo, pero activando a musculatura do suelo pélvico, vale? E máis do glúteos, axudándonos algo. Vale, corregimos postura, como sempre, que non a debíamos de perder, pero se a descompuxamos, pois, alineala de novo, vale? Coller aire, cortar a gana de ir ao baño, apretamos glúteos, aguantamos, contraemos aí suelo pélvico e soltamos o aire despaciño pola boca, vale? Relajamos a musculatura, collemos aire de novo, cortamos, contraemos, apretamos glúteos, mantemos e soltamos sin relajar hasta que collamos aire de novo polo nariz, vale? Relajamos logo e collemos aire, abrimos ben esas costillas, cortamos, apretamos, aguantamos e soltamos o aire. 2 veces máis, relajamos, collemos aire, contraemos, apretamos, aguantamos e soltamos aire despaciño. Por a boca, repito, sempre, e coller aire sempre polo nariz. Última. Contraemos, suelo pélvico, glúteos, aguantamos e soltamos aire despaciño, vale? Pola boca, porque vamos a insistir en traballar algo a musculatura do suelo pélvico aguantando 5 contraccións, vale? Sin relajar a musculatura cada vez que collamos aire. O mesmo mecanismo, pero sin relajar. Corregimos postura para coller aire, contraemos un pouco suelo pélvico, algo glúteos, mantemos apretado e soltamos. Son 5, E agora vamos a coller aire, pero non relajamos, mantemos tenso. Collemos aire. Unha segunda, contraemos, apretamos, aguantamos, soltamos aire despaciño, brazos, ombros, cuello, pernas, pés e ombros. Collemos aire sin relajar. Unha terceira, aguantamos contracción e soltamos aire. Collemos aire. Unha cuarta, apretamos, aguantamos, soltamos aire, pero non relajamos a musculatura porque agora facer a última, coller aire. Última, apretamos, aguantamos e soltamos aire despaciño pola boca, vale? Para relajar agora toda a musculatura por completo e facer últimas respiracións activando a musculatura todo ao mesmo tempo. Barriguilla para dentro. Empujamos como se estuviéramos no baño facendo unha ligeira forza. Contraemos o suelo pélvico
e glúteos, todo ao mesmo tempo, cada vez que soltemos aire. Pois veña, empezamos a coller aire, relajamos de momento, collemos aire, apretamos barriga, empujamos o pélvico, glúteos, todo ben apretado e soltamos aire despasiño pola boca. Relajamos todo en bloque, collemos aire, contraemos, apretamos, aguantamos e soltamos o aire despasiño pola boca. Vale? 2, relajamos, collemos aire, contraemos fuerte todo, aguantamos e soltamos aire despasiño pola boca. 3, relajamos, collemos aire, apretamos todo fuerte, aguantamos, soltamos, facemos, podemos, si queremos, sentados este tipo de ejercicio. Vale? 2 máis. Relajamos, collemos aire e quedámonos con esta maneira de apretar toda a musculatura e de soltar aire, vale? En toda a clase, salvo, relajamos, collemos aire, salvo, última, apretamos, que eu solo diga, metemos o ombligo para dentro, si en ese caso solo apretar o ombligo, vale? E soltamos, vale? Pois empezamos a mover brazos collendo aire arriba, cantamos un pouquinho os ombros, apretamos toda a musculatura, giramos palmas, brazos estirados, peito aberto, cuello ben estirado, con toda a musculatura ben contraída, soltamos aire, baixamos brazos, vale? Collemos aire, subimos brazos, acabamos de chegar arriba, acabamos de coller todo aire, empezamos a soltar aire, empezamos a baixar brazos, mitad, soltamos mitad, 3/4, soltamos completamente, chegamos cas más abaixo, vale? Collemos aire, subimos, apretamos todo fuerte, abrimos peito, estiramos cuello con toda a musculatura ben contraída, soltamos aire, baixamos brazos, vale? Collemos aire, subimos, apretamos fuerte, giramos, abrimos, contraemos, estiramos cuello como si nos tiraran del, baixamos brazos. 2 máis, apretamos, peito, contraemos toda a musculatura da barriga, estiramos cuello, largo para atrás como se permanente nos tiraran do cuello, vale? Abrimos, doblamos rodillas, barrigiña, peito aberto, cuello estirado, collemos aire, vamos hacia un lado, apretamos musculatura, devolvemos tronco, brazos, cuello, soltando aire, que a musculatura da barrigiña ben contraída, pés dereitiños, collemos aire, vamos hacia outro lado, que non nos cae o brazo, hacia onde vamos, apretamos fuerte, devolvemos, tronco, brazos e cuello ben estirado ao seu sitio. 2, collemos aire, contraemos fuerte, temos as rodillas algo dobladas, vale? Soltamos aire, apretamos musculatura, devolvemos, tronco, brazos, cuello, peito aberto, espalda recta, barrigiña ben contraída, cuello ben estirado, repetímola 2 veces más, unha por un lado, apretamos fuerte, devolvemos última, apretamos, descansamos brazos, estiramos pernas, vale? Corregimos postura, pés, espalda, vale? Espalda, recta, barrigiña, hombros, peito e cuello, vale? E desde aí, collemos aire e agora só metemos un ombligo a espalda, apertamos un ombligo a espalda e baixamos cuello, hombros, doblamos un poquinho as rodillas, miramos o ombligo, quitamos tensión de brazos, hombros, cuello e vamos abaixo, vale? Suelto. E desde aí collo aire, apreto moi forte a barrigiña e veño vértebra a vértebra, sinto como se me move a columna e se me poña ahora no seu sitio, peito, brazos e cuello, vale? Manteño as rodillas dobladas hasta o final do ejercicio un pouquinho, vale? Collo aire, apreto a barrigiña, deixo-me caer cuello, quito tensión de cuello, levanto ombros, quito tensión de espalda,
solto o brazo, viro o ombligo, teño que baixar parte a parte, vértebra a vértebra, hasta redondear ben a miña espalda sin ninguna tensión de ombros, brazos e cuello e espalda, vale? E desde aí collo aire, ca barriga ben para dentro, ca forza da barriga, teño que dominar o movimiento, vale? Párteme da barriga o movimiento, control, brazos, barriguinha, hombros, e cuello largo e dereito e alineado, hombros, brazos, collo aire, meto a barriguinha para dentro, importante este ejercicio, para dominar o movimiento, para relajar, para quitar tensións, vale? E desde aí collo aire, preto a barriguinha fuerte, e veño vértebra a vértebra. Este ejercicio para todos os públicos, peito, barriguinha, cuello estirado, collo aire, barriguinha fuerte para dentro, cuello, hombros, redondeo a espalda, quito tensións, vou abaixo, vale? E desde aí collo aire, apreto fuerte a barriga, vértebra a vértebra, subo, 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 corrijo postura, hombros, brazos no seu sitio, cuello largo, miro de frente, vale? Dos máis, collo aire apreto, importante este ejercicio, non nos costa, e ten moitos beneficios, vale? E desde aí collo, preto a barriguinha, última, cuello aire, preto a barriguinha, baixo o cuello, ombros e o ombro. E desde aí collo aire, meto a barriguinha ben para dentro, e subo, e estiro pernas, e métome totalmente dereito porque vou agora a coller aire, apretar toda a musculatura, perna fuerte, arriba, vale? Aí, peito, barriguinha, cuello ben estirado, punteiro hacia abaixo. Collo aire abaixo, perna e brazo. E ao soltar apreto toda a musculatura, perna de apoio ben tensa, planta do pé ben apoiada, a medida que subo o brazo, subo rodilla, perna hacia fora, punteiro hacia abaixo, peito aberto, espaldinha reta, cuello ben estirado ben largo por atrás, mantello ben esa postura e aguanto, vale? Pero collo aire ao baixar, contrae toda a musculatura, incluso arriba, peito, barriguinha, cuello, vale? Aí. Que non me veña a perna para dentro, preto toda a musculatura, tenso a perna de apoio, vale? Planta do pé, dedos ben apoiados, arriba, peito, cuello, arriba, vale? Collo aire baixo, solto aire, veña, aguanto equilibrio e apóyome se queremos en algún punto, parede, mueble, silla, si non teño o equilibrio suficiente, vale? E arriba. Aguanto, vale? Vale? E agora, métome dereito, brazos, barriguinha, cuello, vale? Pés dereitiños, collo aire, muslos apretados, pelvis hacia atrás, doblo ben as rodillas, vale? Peito aberto, cuello estirado, mantéñome, vale? Collo aire, solto aire, vale? Aí. Collo aire, muslo, suelo pélvico, solto, e apreto os glúteos tamén ao subir, Collo aire, contrae toda a musculatura, solto aire, miro de frente, estiro o cuello, espaldinha máis reta, que podo alineado ben como o cuello, vale? Collo, e solto. Dos máis, solto, una, última, vale, en esa postura, vou a perninha atrás, planta da perna adelantada
ben apoyada, tacón levantada, perna retrasada e os pés apuntando na mesma dirección, non un cara a Ponte do Porto e outro cara a Muxía, non, os dous cara lá, vale? E meto a barrigiña, espaldinha reta, peito aberto, cuello estirado, tronco recto, brazos adiante, solamente cuello aire, e ao soltar baixo as rodillas un pouquiño, vale? E abro os brazos, estiro o cuello, con toda a musculatura da barriga ben contraída, vale? Collo aire, subo, preto, e vamos, 2, collo aire, contrae a musculatura, rodilla recta hacia abaixo, peito, cuello estirado, 3, collo aire, contrae toda a musculatura, 4, e vamos, 5, 2 más, 6, última, y 7. Adelante, ¿vale? Y vamos por el otro lado. Vamos de un lado, paso, plantar, apoyada, levantada, tacón, barriguilla, peito, cuello, brazos, collo aire, e ao soltar, aí, peito, cuello estirado, con toda a musculatura da barriga ben contraída, vale? Collo aire, 2, e vamos, 3, collo aire, contrae toda a musculatura, 4, e vamos, 5, 6, última, y 7. Vale, adelante. Collo aire, rodillas, barrigiña un poquillo dobladas, e ao soltar, aí, peito, barrigiña, cuello estirado, vale? Collo aire, e ao soltar espalda recta, subo. Collo aire, e preto, espalda recta, peito aberto, cuello estirado, e abaixo, vale? 2, preto, e subo. Brazos sul sitio, barrigiña, cuello. E vamos. 3, e vamos. Arriba. Collo aire, e ao soltar, e ao soltar de novo, 2 más, vamos, rodillas algo dobladas, contrario, e arriba, última, e arriba, e estiro pernas, vale? Vou cambiar, vale? Doblo rodillas, vou hacia atrás, apoio a parte baixa da espalda, estiro unha perna, estiro a outra, cuello atrás, vale? Meto o boca arriba, os pés dereitinhos, vale? Separados, a anchura das miñas caderas dos meus ombros, vale? Collo aire, brazos atrás, e ao soltar con toda a musculatura ben contraída, subo o cuello, barrigiña, arriba, peito, barrigiña, cuello estirado, vale? Collo aire, deixo vivir vértebra a vértebra, e sento atrás. E ao soltar apreto, subo o cuello, brazos, arriba, peito, tronco, cuello ben estirado, vale? Redondeo a espalda, cuello aire, e acompaño o movimiento de cuello e brazos atrás. E ao soltar apreto toda a musculatura da miña barriga, a medida que subo o cuello, subo brazos, adelanto brazos, tronco recto, peito aberto, hombros atrás, barriga ben apretada, cuello ben estirado, e veña collo aire,
Dos más. Suelto. ¿Vale? Última. Vértebra a vértebra, apoio a espalda. E ao soltar, arriba. ¿Vale? E desde aí, ¿vale? Estamos aí. Tronco adiante, peito aberto, barriguinha apretada. Cuello estirado, collo aire. E ao soltar adelante hombros, freno atrás un poquinho con a forza da barriga e impídeme caer abaixo. Atrás, ¿vale? Collo aire, peito, tronco, barriguinha e cuello. E ao soltar, vamos, 2, collo, aire, peito, barriguinha, collo estirado, e ao soltar, ¿cuánto? 3, e vamos, forzo un poquinho a miña postura, collo, aire, última, solto. Bom, 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 peito, tronco, barriguinha, cuello, aí estou. E ao soltar aire, ahora adiante. Collo, aire, tronco, barriguinha, peito e cuello estirado. E ao soltar, collo, aire, peito aberto, cuello ben estirado, tronco adiante, pés dereitiños e vamos. Vamos. Última. Vale. Descanso brazos. Rodilla, rodilla. Vale. Relaxo a espalda, collo, aire e solto. Deixo-me vir en bloque redondeado, dijo. E métome peito aberto, barriguinha apretada, cuello estirado. 2, collo aire, e ao soltar apreto a barriga, abro o peito, non toco, non apoio pés, e cuello estirado, vale? Collo e solto, vale? Redondeo, vamos atrás collendo aire, e ao soltar, peito, barriguinha, cuello ben largo, 2 más, 1, veña, fago un masaje na parte baixa da miña espalda, e 2, vale? Descanso perna, descanso perna. Séntome, tronco, barriguinha, e boca, barriguinha ben apretada, atrás, vale? Meto mans ao suelo, palmas, brazos abertos, palmas ao suelo, doblo rodilla e doblo rodilla, vale? Entrelazo os dedos das miñas mans, tras do cuello, codos ben abertos, veña, pés dereitiños, espalda ben apoyada, collo aire, aperto toda a musculatura da barriga, arriba, codos ben abertos, e miro máis a rodilla, que a musculatura ben contraída da miña barriga, e que a parte baixa da espalda ben apoyada, que non me capa nada por aí abaixo, nin aire que pase. Collo aire, apreto toda a musculatura, suelo pélvico, glúteos, muslos, arriba, codos ben abertos, cuello estirado e relajado, quedo mirando as rodillas, aguanto e mantéñome soltando aire, un pouquinho que me faja, a parte alta da barriga, un pouquinho de forza, Collo aire, preto e bom. Aí. Collo aire baixo, apreto toda a musculatura, arriba. E veña, contraio fuerte, arriba. Apreto, solto aire, subo lentamente, codos abertos, cuello relajado, mantéñome mirando un pouquinho, non levanto moitos ombros, e de todas as escápulas tampouco. 2 más. Apreto, subo una. Unha última. Apreto,
quedo aí arriba, codos ben abertos, porque desde aí, desde ese punto de partida, na parte máis alta do ejercicio interior, é onde empezo a coller aire, apreto toda a musculatura e vou hacia un lado, levando o meu codo, neste caso dereito, en dirección rodilla esquerda non moi alta, e a parte baixa da espalda ben apoiada. Collo aire, manteño cos codos ben abertos, suspendidos, espalda ben apoiada, cuello relajado, mirando esas rodillas, e ao soltar aire, vamos ao outro lado. Collo aire, miro as rodillas, codos ben abertos, apreto, e veña que me empeza xa a requentar un pouquinho esa barriguilla, xa polos dous lados e polo medio. Apreto e veña. Veña que van ao brano. Apreto, pero a calor na barriga non é do brano, non é da calor, de fora. Vamos unha por cada lado, logo, veña, unha por un lado. Vamos a última. Vale. Muy bien. Vale. Palmas ao suelo, brazos abertos. Espalda ben apoiada, cuello ben estirado, rodillas e pés alineados, Vamos á parte baixa da barriguinha, veña. Suspendemos e suspendemos. Collemos aire, enroscámonos un pouquinho atrás, levantando a pelvis un pouquinho, parte baixa da espalda, contraemos toda a musculatura, baixamos vértebra a vértebra, apoiamos totalmente a espalda, e unha vez que este espalda estable, ben apoiada, descendemos as dúas pernas, rodillas dobladas un pouquinho, casi nada. Cando empezamos que xa nos fai unha lixeira forza aí na parte baixa da barriguinha, paramos, vale? Non vamos abaixo porque modificamos a postura da espalda baixa, vale? Aí quedamos, Collo aire, enrosco un pouquinho, apreto e solto aire con todo ben contraído lentamente, apoio ben a espalda, volvo, sigo baixando un pouquinho as dúas pernas a vez, pero un pouquinho nada máis, aguanto aí un pouquinho, eso sí, collo aire, apreto, baixo, 3, 4, 2 más, 5, vamos a última, e 6. Baixo unha perniña e a outra. Relajo ben esa espalda, vale? Perna arriba, a outra doblada, muslo tenso, collo aire baixo, apreto toda a musculatura da barriga, meto a espalda ben apoiada, brazos, ombros firmes a colchoneta, solto aire, perna arriba e punteiras en min. Una, tiro, collo aire, non baixo moito, apreto forte a musculatura, 2, e veña, apreto, 3, e vamos, 4, veña, un ejercicio fácil, espalda ben apoiada, temos unha perna de apoio contraria, só temos que mover un poquinho esa perna, en línea recta, sin doblar rodilla, mantendo moi forza, moita forza na barriga, vale? 2 más, chupados. Una, última. Vale, descanso, perna. Vamos a outra. Collo aire baixo, apreto, e solto punteira hacia ninguna. Collo aire, apreto fuerte, punteira hacia min. 2, apreto, aguanto, 3, parte baixa da espalda ben apoiada, ben estable, brazos, hombros firmes, cuello ben estirado, y vamos, 4, y vamos, aguanto, vamos, fácil, 2 más, 1,
una, última. Vale, descanso perna, suspendo rodilla, espalda ben apoyada, peito aberto, collo aire e ao soltar as dúas pernas arriba, subo brazos, peito aberto, collo estirado, collo aire, perna ao brazo contrario, non moi abaixo, apreto, solto, apreto, solto, solto, collo e solto. Dos más. Última. Doblo rodillas, palmas al suelo, peito abierto, espalda bien apoyada, collo aire más a un lado, solto, aire, aire. No xunto rodillas ni pernas, aguanto, Doblo rodillas collendo aire, apreto barriga e ao soltar al medio. Collo aire más a outro lado e ao soltar apreto e estiro as dúas pernas. Collo, contrae toda a musculatura al medio. E veña, apreto e solto. Apreto, solto. Veña, vou asonadinho, collendo aire, contrae toda a musculatura e ao soltar, estiro. Contraio al medio. Dos más. E vamos. Una. Vamos a última. Collo e solto. Collo aire e solto. Baixo unha perna e a outra. Vale? Perna ben estable, ben apoyadinha, rodillas ben dobladas, espalda, peito, cuello, collo aire, brazos atrás, e ao soltar apreto toda a musculatura, subo o brazo, giro palmas abro o peito, levanto o cuello, mans estiradas, non chocan o suelo, pero casi, mantello todo ben contraído e aguanto, vale? Mirando as rodillas. Relajo o cuello que se me doi, fago este ejercicio co cuello apoyado, e ao soltar apreto toda a musculatura, subo, giro palmas abro o peito, levanto o cuello, miro rodillas, mantello espalda, parte baixa ben apretada a musculatura, ben contraída, peito aberto, brazos, palmas que miren o suelo, brazos atrás do suelo, sin apoyarse, vale? Cuello suspendido, si non me doi, si non, atrás. Apreto, e vamos, 3, e vamos, apreto, 4, 2 más, 5, última, apreto fuerte y 6. Cuello atrás. Suspendo rodillas e suspendo rodillas. Collo aire, brazos atrás, perna estirada, levanto o cuello. E ao soltar, fago o mesmo ejercicio de antes, de brazos, pero tamén combino con a sacar as rodillas hasta ángulo recto, vale? Pero ao coller aire, fago igual os brazos que atrás, unha palma mira outro brazo ben atrás, pero pernas ben estiradas. E ao soltar, despasiño, 2. Collo aire, solto aire, 3. Si me doi o cuello bon atrás, 4, 2 más, 5, última, descanso, cuello, perna e perna, collo aire, apreto os glúteos e subo pelvis, vértebra a vértebra, importante, arriba.
Adelanto hombros, baixo vértebra a vértebra, collendo aire, hasta planar completamente por completo. E ao soltar, contrario a musculatura do suelo pélvico, verjiña, glúteos, ben apretados, suba pelvis, cadera arriba. E o resto, pero brazos firmes, a colchoneta, brazos abertos, cuello estirado. Veña, vou aplanando vértebra a vértebra, collendo aire, a espalda, e ao soltar apreto, e tamén subo. Primeiro, parte media, alto, baixa, media, e non alta de todo, vale? Veña, baixo, relajo a espalda, ao baixar, preto toda a musculatura, subo pelvis, vale? Arriba. Levanto hombros, baixo, 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 despaciño. E veña, vamos, soltando aire, apreto glúteos, contrario o suelo pélvico, peito aberto, espalda ben apoyada, cuello ben estirado arriba. Veña, fajo dúas máis. Importante este ejercicio, vértebra a vértebra, e subo articulando tamén un pouquinho, Vamos á última. Preto. E subo. E descanso. Vale, estiro unha perna. Estiro a outra. Collo aire. Preto musculatura da barrigiña, rodilla ao peito. Agarro. A outra perna ben estirada. Cuello ben estirado. E desde aí collo aire. E ao soltar, frente a rodilla, e a rodilla a tocar a frente. Ou a sacarse, vale? Collo aire, collo atrás. E solto, aire, estiro. Vamos por outro lado, veña, collo aire, preto, e solto aire, traio a rodilla, levanto frente, e veña, a saco. Vou cuello atrás e traio a outra rodilla, xa teño unha con cada mano. Vale, apoio ben a espalda, hombros, cuello ben estirado, rodillas dobladas, traio un pelillo máis hacia min, sin despejar, sin levantar sacro, preto barriga, volvo a abrir peito, preste a boca arriba, dou un tironciño de cuello largo por atrás. Veña, estou totalmente aplanado por completo, a miña espalda, hombros e cuello, a colchoneta, e veña nesa mesma postura, aguanto un pouquiño, porque vou coller aire, e ao soltar traio rodillas ao peito levantando o sacro, e levo a frente a rodilla, levantando o cuello, vale? Aguanto un pouquiño. Cuello atrás, estiro primeiro unha perna e despois a outra, vale? Vamos tumbarnos de medio lado. Veña que estamos a viernes, Brazo a altura dos hombros, palma hacia arriba. Cuello estirado, orella apoyada, vale? Man diante do peito, vale? Collo aire e ao soltar arriba as dúas, aguanto, unha, descanso as pernas, collendo aire, man, peito aberto, barriguilla, cuello estirado, palmas arriba, e ao soltar separo as dúas tensoas, levanto-as e aguanto, 2, apreto fuerte, e vamos, 3, collo aire, preto, arriba, 4, e vamos, 5, vamos a última, e 6. Vale, descanso. Boca abaixo.
estiro pernas, punteiras e brazos. Brazos ben estirados. Cuello ben estirado, frente apoyada, zona pélvica ben apoyada, pernas ben estiradas. Collo aire, vale? Acórdome que se me descospa moito o cuello e me vai incómodo, levanto un poquinho buscando un apoyo aí debaixo da frente, vale? E ao soltar, despego perna e o brazo contrario e aguanto. Collo aire E baixo perna e brazo. E ao soltar, despego perna contraria e brazo contrario, vale? cuello ben estirado, frente apoyada. Non doblo rodilla, non levanto moito, só o despego, Collo aire e ao soltar, vale? Simplemente isto. E vamos a soltar por outro lado. E veña polo pelvis, apreto barriga, estiro ben o cuello, estiro ben brazos e subo. Non moito, repito, nin perna nin brazo, E vamos. E vamos. Polo pelvis, apreto barriga e despego perna e brazo e aguanto na parte máis alta. un pouquinho, E vamos. E facemos unha por cada lado. Una por un lado, apreto ben esa orejilla. Última. Vale. E agora, traio as mans, apoio antebrazos, Abro o peito, apoio pelvis, pés alineados, cuello ben estirado e frente apoyada. E collo aire, e ao soltar apoio a pelvis, apreto a barriga, despego un bloque e estiro fuerte o cuello por atrás. Aí. Collo aire, baixo un bloque. As mans á altura da miña cara, nin a la diante nin a la atrás, vale? Aí. E ao soltar, veña, estiro o cuello, como se me tiraran dela, vale? aí esa sensación que teño que ter, Espalda e frente, cuello ao mesmo tempo, e subo en bloque, apoio pelvis, apreto a barriga, subo en bloque e estiro o cuello por atrás. E ao soltar, subo, estiro, e vamos, apoio, apreto a barriga, levanto, estiro o cuello. Vamos á última. E subo, vale? Despego brazos, estiro o cuello, aguanto aí, collo aire, e ao soltar adelanto brazos e as palmas que se miran. Manteño o cuello suspendido e alargado, collo aire, volvo a postura de principio sin apoiar antebrazos, nin palmas, nin codos, E ao soltar, 2, collo aire, 3, última, veña, manteño o cuello que xa me cansa. Vale, descanso, espalda, frente e brazos. Vale, e vou agora a tumbarme polo lado contrario. Veña, túmbome polo outro lado. Vale, vou perder riba da outra. Brazo, cuello, peito aberto, barrigiña, man diante e a orella apoyada, vale? Collo aire, apreto musculatura, peito aberto, collo estirado e ao soltar tenso as dúas pernas, levanto ao mesmo tempo, separoas e aguanto. Relajo-as, xunto-as e baixo collendo aire. E ao soltar, veña, vamos arriba. Aí aguanto 2. Apreto. E vamos 3. E vamos 4.
2 más, 5, última, y 6. Vale, que xa me cansan, volvo boca abaixo. Máis debaixo dos hombros, codos levantados, arriba un pouquinho, antebrazo, antebrazo, punta a punta, vamos unha fuerte, peito aberto, barriña apretada, collo estirado, collo aire, e ao soltar arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non descanso, si podo, 9 e 10. Inclino lateralmente os tobillos e meto unha plancha lateral. Vale? Collo aire e ao soltar, deixo-me quero trampas adiante, codo, man por debaixo do meu, ombro e atrás. Collo aire e solto 2, collo aire e solto 3, última e 4. Vale? Plancha, conto 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos ao outro lado, vale, damos a espalda, collo aire e ao soltar, aí atrás, 1, collo aire, 2, e vamos, 3, última, e 4. Vale? Al medio. Baixo pelvis. Baixo frente. Codos, levantados palmas, aquí a espalda, arriba. Cuadrupede. Como vamos de tempo? Xustos. Cuadrupede. Desde aí collo aire e ao soltar, arriba. Peito aberto, cuello estirado. Vale? E desde aí collo aire e ao soltar rodilla, tacón da perna contraria ao suelo, ou cerca, vale? Collo aire de puntillas, peito aberto, cuello estirado e ao soltar contrario. 2. Collo aire e solto. 3. Collo e solto. 4. 2 más. 5, última, y 6. Rodilla al suelo, rodilla al suelo. Unha fuerte, se non tengo forza nos brazos, non a facemos, Collo aire, e ao soltar, perna e perna. E desde aí collo aire, apreto, inclino lateralmente os tobillos hacia un lado, quedo apoyado no brazo contrario, peito aberto, aí aguanto, Difícil, Collo aire, apreto, 2, collo aire, 3, apreto, 4, 5, collo, última, y 6. Collo aire baixo, solto arriba, 1, 2, collo aire, apreto, 3, 4, 2 más, última, rodilla e rodilla. E desde aí collo aire, veña cabezas. E ao soltar, meto cheta.
arqueo, abro o peito e arriba un poquinho, vale? Collo aire, baixo o cuello, hombros, pelvis hacia adiante e aguanto. E desde aí collo e ao soltar, desfago a postura de atrás, pelvis hacia adiante, arriba abro o peito e arriba. Collo aire e ao soltar primeiro o cuello, hombros, pelvis, enrosco e aí chego. Volvo a coller aire, apreto a barriguinha e saco, vale? Collo aire, apreto e meto. Apreto. Pelvis hacia adentro, barriguinha, chepa. E vamos. E vamos dos más. Una. Vamos a última. Vale, corrijo postura. Sento atrás. Adelanto brazos, abro peito. Estiro o cuello. Abro peito, séntome. Adelanto ben os brazos e dou un tironcillo de cuello. Meto as orellas entre os brazos. Brazos ben adiante, sin doblar. Séntome ben atrás. Peito aberto. E cuello ben estirado. Conto 1, 2, 3. E acabamos acabando. 4. Séntome, adelanto, abro o peito, estiro de novo o cuello. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desde el cuello aire, aprieto la barriguilla, meto chepa, adelanto un poquillo los brazos, pelvis, Arqueo vértebra a vértebra, peito aberto, hombros atrás. Y por último, cuello arriba. Collo aire, preto barriguinha, boa a espaldilla o máis recto posible, o cuello ben estirado. séntome atrás, peito aberto, cuello estirado, volvo a coller aire e ao soltar apreto, meto chepa, vamos adiante, Pelvis, arqueo, abro o peito e arriba 2. Collo aire, apreto barriguinha. cuello ben estirado, séntame, vale? Volvo a coller aire e ao soltar, meto chepa, vamos, pelvis, arqueo, abro o peito, Vale? E vamos. estiro ben o cuello, séntome ben atrás, volvo a coller aire e vamos. 2 más. Una. Vamos a última, ojo. Preto. Acordarse que o lunes volvemos a clase, pero De 11 a 12 toda a semana que ven, vale? Cuadrupedia, de rodillas e aeróbic cambia para a semana que ven. De 5 a 6, vale? Unha pernilla. E agora, vale, pois vamos a ir acabando, deixando a clase por hoxe. Acabamos a semaniña e, como dixen antes, vemos os lunes, no mesmo sitio, distinta hora. E recordarnos por tarde aeróbic, vale? Por la mañana pilates, para a semana que vemos. Se non era novedad, cambiaríamos a día, pero se non, en principio, esa é a idea, vale? Pois nada máis, deixámoslo aquí, descansar de sábado a domingo, se viñestes facendo toda esta clase, ou facer outro tipo de ejercicio para deixar un poquinho descansar a musculatura, vale? Que o descanso tamén vai ben.